Mwen pa arete ate, chaje vole. Bon mwen men ka don, mbeze konen, si pap jen yon nan moun kap vole yo. Ouwe mwen men? Ouwe mwen men? Bon mwen men mbal mette sa la pou mwen, si pap jen yon ki kwan. Jesu! Bon, mbette l la. Wap koule. Ok, bon, mwen men fin mette l la, ma ale fè. Nan la ria la men. Ma fe wè nan la ria non men. Kèk, ma fe la. Jambo kwa gwa. Oh! Ano telefon? Oh. Bile ba moun kap fe nou? Oh. Kage moun. Nou kon bagay, wap jem fè sa anko ba? Non, men se... Non, mwen sa do anraje, wè yon diyan la, mwen nou kon fina avò.